sen sudan kadar kızlar. Sen başın kırılacak. Anan çimdiklerini alalım diyor. Şunu kapar öyle. Korkan bile hiç Gene kimse taktırma. ısırmıyor.
Hayır. Hayır. İki bile. Жететінде барымыз қалай? Bir orada otur alayış, çok otur alayış. Hayır, bizge ikini kaldı. Gezikme durmayın. Bunlar abi.
жараткан ошол дейиш болуп тургун. Жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торпо болуп, билип-билбей жасаган күнөөлөрү болсо жаратканын өзү кечирип, жаннаты жаны жаннаттан болуп, калган өмүрү жашын бала бакырасына берип, арты кайырлуу болсун. Амин. Кана балдар алыңыздар, алгыла. Bana. Ailesinin çoğunluğunu dinleyiciyle başlayınca satır. Yok, olmaydı. Yine Moldaköy'den sıra kılıç. Moldakö.